Ritana ria kugacirithia thayo hindi ona thutha wa githurano kinini kia giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Mombasa nirikitio ni ndundu ya athuri ya ngema mwena uyu na kiria gitanyitwo gutafanio mwambiririo-ini wa kiumia giukite. Matongoretio ni Waithaka wa Macharia na Peter Gicamba, atongoria aya ni maugite mari na bata wa guthura mutongoria uria uri na kioneki kia muingi na uria ukamahe riera riega ria wonjoria thiini wa kaunti ya Mombasa. Turarorira aya angi na turona kiria mareka ni kuhenia andu aitu tondu guku ti Central, guku ni Mombasa na guku ni kwa ODM ona makanjira mathurito na 26 na ma MP othe ni ODM kura citu rekei tucikie hamwe nigetha tukorwo twi thirikari-ini iyo. Athuri aya ni maugite muingi wa ngema ukoretwo uthutukanitio kwa miaka mingi ni thirikari ya kaunti iria irariho hau kabere na uguo makonania mwihoko na utongoria wa Abdulswamad Nassir uria urahitahitanira giturwa giki rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja agikayukia uhotani wa ugavana. Ni twamwihoya mugokira tene na mutiyecenjie meciria manyu rekei tuthie kuria turi hinguragirwo murango toria tuturite tumwirite Othino othe tunaguo wohoro wa biashara malaisensi gutongorio bei kwa icio iguru maundu maingi mathukite na manjie guthuka riria Salai ari senator wa Mombasa ndahotire gutetera biashara citu ndahotire guteithia in anything. Oho ni maugite ni mekiranire ngirimiti ya uiguano gatagati kao na ahuri biashara kaunti-ini ino ari njira ya kuhota kugacirithia miturire yao undu umwe na gwaka bururi mari hamwe. Na ni tuikarite thi na tugacira na atongoria twina haha ni atongoria a community jamii itu ya ngema na turaiguithania jamii itu ikurora handu hamwe. Hakuna mgawanyiko, tumeshikana na tumepea jamii mwelekeo ni hii. Hamwe na aria marahitahitanira giturwa giki ni Abdulswamad Nassir wa ODM, Hassan Omar wa kiama kia UDA na William Kingi wa kiama kia PA. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Azimio!